मियामना थाजनरंबा आशा काइख्रे ngasi state assembly mifam famkhidre state cabinet na manipur legislative assembly gi mifam ngasi dagi famnaba warep lauduna manipur gi governor da se thakrabasu mari leina ba se chang amata governor na assembly secretary ta tharakidavana maram oiraga ngasi dagi assembly mifam famba hogani haina miyamna thajanaramba adu oikhidre manipur legislative assembly gi rules of procedure and conduct of business ki matungin na de था तरुक लेरगा नॉर्मल सेशन सिंग फमगदवने हंदकी नोंजु मी फमगदव था तरुक असे मथंग था सेप्टेम्बर की तांग अनि फाउबा मतम लैरे अदुम ओइनमक नियम गी मतुंग इन्ना सेशन फमगदव नुमित तरागा मंगानी गी ममांगदा गवर्नर ना समोन थारकलगा असेंबली गे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी फमदुना एजेंडा अमदे मिफम फमगदव नुमित मसिंग लेपथोकदवने स्टेट कैबिनेट ना ngasi August 18 da session from the Bawarep Logduna governor da thakrabassu governor ge maikei da ge assembly secretary ta ngasi fawba cherol ama ta tharakpa leitri haire nakal amarom da state cabinet na assembly taunaba governor da cherol thakraba matung governor gi maikei da ge ngasi August 18 asi nataba numit amada session from the state lengak ta mangjong na cherol ama pirakhiba leikre haire oirakliba phiba masina maram oiraga सेशन तौनब नुमित तरागा मंगानी की मतम लैतवा नॉर्मल सेशन ओइबदी यारोय हाइरे अदुमकु सेशन असे अखनब सेशन नत्रगा खुदकी ओइब सेशन ओइरबदे मिफम अदुगी नोंगमा वालिंगैदा कौनबगी मतम लैगनी हाइरे अमरोमदा था तरु कानरगा सेशन अमा फमगदबने मतम न सेप्टेम्बर अनि फाउबा मतम लैबना करिगुमा नॉर्मल सेशन ओइरगदे ऑगस्ट तरागा निपान नत्रगा तरागा मापनदा सोमोन पुरकपगी मतम लैगने ममांगी सेशन अदु प्रोलॉग तौरगा लैखिबना गवर्नर दगी रिकमेंडेशन थारक्त्रबदे स्पीकर की राइट लेते हाइरे